Harengkat bat kamat penroi bakongsan hakikam lekai, karibhoi dorbar rengkat bat ka RBDSA, kilalek kendu yunong tau ain, ka umsning constituency u Dr. Celestin Lingdo, ka baha kate gajing kendu, layo ban penkup buram yu te yunong tau ain u job don buram, haka election syakaying dorbar tau ain ka jela, badang syudab kumbashi benai tam. Ya kajingi kendu la penlong ha kajanmit jong ka khat ar tarik uyayong ar hajar ar pholai haying sa jong u ha sning sait sning balayalam do ba RB shadap kumu presiden ha katei kajing kendu ka RBDSA kala pensngo shaute unong thau ain ba haus nam ar hajar ar phosau kan sa kenjo shaw maumer ka jubilee ksier ne kajingya lenti ba san phos nam bat ka RBDSA kala karpat yu Dr. Celestin Lingdo ban budin lamru ya ka jing pentrekam ya ka scheme Khelo India khnang ba ka sarkar India kan penstat no ban pentre ya ka te ka scheme bakan long ka jing mentoi shaki khon samla jong ka dong bat ka thain ribhoi district hi broke away thì nó có những văn là đi với tàu bát cả lòng bằng tàu pháo những số comment số ngũ yêu play dan ai ru cái chuyện của đội phi doctor và phi năng lạ mình tây khám phá học bộ này cái tem các bạn một minh trang và rồi phi lạ long và điều ngọc bị khmat ôm tang này cái tem để phi năng dạy mi rồi cái gì đây chúng mình bật phi cái đó chỉ buồn là cái gì đơn cam dan mà cái ta phi ru mà nghe ba phi đơn cam yang hàng nó bảo por và phi đơn cam yang nhưng năm đây benda nó cái số fair là cái đơn nào nó party dan ini hak juga ka konstitusi ru sendiri lala ka jong parti kita di kita ikut no hak election macam badan ni lok ingin nang ni badan nak ki konstitusi ru kiaro ni keren ya tabajo teka ri boy darbar ka di owei na ki stang ka bala rim ha ka ba mingin tangi syuting ka di kam jong ka di bokra bade lamba jong ka ngasrain don kam ki do sibun baru ki kam ki belum major ka di ka ri boy darbar sulong no bangi ngitlat ngimdan bor ngimla ande ye ring sulong tanga channel kam ne thu ip kine gidi kam yara blem yangi kumiro ikmat na dong jongi te ka ribodor bar ngasrai kadi kata kam jongka ka ni ka kijinge de bar ka border issue bakla kran kadi we na kimat ngi kran kijuan ra iki strategy of civil subdivision kimat ki mangilaya kran minta kijuan ra ya Christian jesi ana di block kadi kimat ki mangilaya kran badru ya kita bermain robun ngaya kran ju wadru ban ya daya gini kijing sniu bawan ki bak sarkar ka thung bangan ra te ladang imdan ka bor hindi ban boys ngila pumpa te minta ka syong pade sa happy ko milom ikmat ada pi ai ka ju te lang le ban ngi ngina kam khlan gen ka bor ngi ban ai yo shu ya gini kijing dawa ki babun ki bangila ban tap sak sarkar kan BDSA kadi we na ki sport sosial ki bangin rakhe minta ya kijing dap san pos nam jongka dan sedang ngadu arkulai dan kudu arkusau di hisnam nanti angin rakhe ya kena celebration nama ngaseng ya ka harus nam sidia fles pa ni usam dan bok bai barang silent mga inang don menta jadi founder te ngin rakhe menta hisnam bat kidang juli sab sibun ba te ya kita gi bentaruk ngila don gi kom tho ne pasong api doktor ba penyaram dan ini di jaka ke bagian sa pendap ya kini celebration kolong na nungpo ubusning berka madang kurkalang kita gini major ground kemungkin pendap kemungkin celebrate te ngidon ru hangne kawe ka kam ke biade bat kani ka madang kurkalang ni kita golong na kebenta ka Khelo India scheme ke bangida benar nio ak por jong sarkar ladap ngre du minta kampat poy te minum kran ya giwi pede na magi kertang ya madang kurkalang nama kahap apa jongga kade jongga RBDSA tingidon woni ko musning hangne ka jongga pertarim ka ba ngidon harlenti kenyer kade ka kam jong thi de bale ngin ya ni ko ka klop na musning no yalam musning kidon war kan keren tingir kan kam bahab de kade ta nama ta kam kurkalang kita doktor ki kam ngiwan hak juga por ngan ai ke jing ai ku blay pi jing sumo yu blay hak juga por ru idon gelat dia punya keren ni subu pi jing ti pa ki issues kidi banlong nak benta ka jing wanra e karoi ko parlang ki jongi kum kishnong nong song shnong de ngate nakalian jonga nga ong ipi anytime ba kari boy dorbar ka don kam ya ka jing ya don langga jonga nak benta ka no ka issue nga kloi banya snok tilang no de kano ka issue ka ba kari boy dorbar ne ka RBDSA mo
kadon kam hakabai David ki sports facilities apo ka district wat hakani ka session ke balak dep ngalak kwa ban keren sepang ka kur kalang mo te henry PUE himan banga keren Interok. ki interok dai ba kapor kala kut te ban peni banga ngasai la ya u deputy speaker ne speaker ro ka kam internet te henry ngalak kwa ban keren sepang ka kur kalang no nomor ka kur kalang kam dei tang nam ta ko umroi constituency larangi ai ka infrastructure ka babah kur kalang kadai ka blessing i ka Shillong pitim na mi kata kano ka tournament cricket na football hajaka ban le polo la ban le kur kalang kata ka traffic congestion ka badon na Shillong kan lai ha Delhi kan NCR National Capital Region Tika madan kur kalang kadai ban long ka Shillong Capital Region mo within your radius batang kat 0 kilometer tu aerial radius tu khasan kilometer romdan re mo ti ngangas ngoba kum ka RBDSA phim dei ban chong thai ban diman te ka bai dei ba kata ka scheme Khelo India la ngam bakla kata ka proposal ka biki pha na ka banta ka madan kur kalang ki klem pedian re la ka memory jonga kalong correct mo kamut ngihap ban moved mind Teka naka Khelo India ba Meral Bon ulapan naga banta kamadan Pams Imro. Ten reka taru kalau rejected. Tiki daw balay tingin hapya wat panian. Ti to hakabai dei bat kari boy dorban. Manta pipe aki kot kubor di social media hiyo imo. Karostal system baro kia kan. Di nga ngam ongre to rai to keren mandakas ni te henry kum kari boy dorba kum ka grup ke baba pipi dan ladangi mla ban shim ya karai ne ladangi mla ban poi ke diskutu kum ke dorba hila be invite kino ki lawyer ban ai ti keren ya ka grup ke chompi bangin sotu te ngi yang hang no te kum kari boy dorba ladaki paiba na Garo Hills ki ong bangi sadin ngi hari boy ro ngi sadin te ni film non mo kata ka aspirational district ke baki ainam ni kari boy aspirational kamut ke district ke badang sadin ke badai banu kentiu ya ka bakani rengkat lem bakiwe te ni dei ban hapadeng jong ka jingya discuss upai ba ngi ngim dei ban jalan ti ngi dei ban tip hang no ngi yang tik tik